Kebeli pibaro syakatuk Khubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekong san mentah ke sengi kilong. Penrem Presiden ke NPP Conrad K.Sangma ya ke jingsiat yu kepa jong kertong NPP ha Manipur. Syakjit ubak kersoi bok nongbri kum urang bak senong bertemai ke Bishnupur. Penlong jingalang dipat bak karat madan kerdem ben persyak pelong jakat henyut ha mau lawai. Bat penlong jingalang pat bak ke All Meghalaya Dancers Association. Bat mentangin pa syagi Khubor bakam banyak. Presiden jangka National People's Party Conrad K.Sangma mentakasngi ulalit ban aimen sim yuk kurtong jangka NPP usan Joy Singh bat ban pentingin yuk pa jong usam Joy Singh ubasya asiat akiriu king atiar hal kapor kendash teng hinin minmiet bat don hapring gejing sumar hospital hai empat. Usam Joy Singh ulasya asiat na terpeng kamon hal kapor baudangnya shimenta gejing elap election jong kun jong hai yai ripok yamben lekai. Conrad K.Sangma ubelong ru menteri rangba jangka Meghalaya ulapenram juria kini ke Jingja. The incidents that happened last night in Andhra constituency, the house of the candidate, is very unfortunate, and this is just simply reflecting frustration of certain individuals, and they know the overall political situation. So this is not acceptable at all, the kind of actions these people are taking, and we in politics and democracy have always believed in casting expressions through our speeches and our votes, but this kind of behavior and this kind of an action is completely unacceptable. We'll be meeting the Chief Electoral Officer today at 3:30. I have already called him up in the morning and expressed our deep concern on the kind of current situation that's prevailing in this elections, which as far as I remember, this is my 5th election in Manipur. I've been campaigning from 2002, but I have not seen this kind of extreme violence that's taking place almost in every constituency. So this has to stop. The Government of India also, the forces out here also, as well as the Election Commission has to take cognizance of this and take necessary action so that free and fair election can take place. Ubak kersoi bok nongbri mentakasngi ula syakjit kum urang bak senong bertemai jong ke Bishnupur kebelong kawai negi senong jong ke sor Shillong. Ula job dak kebapelin yu nong yu kunjong ubak wan bok lingdo da arpusan vote. Hakani ke jingjit rang bak senong balapelong dak ke jingpet perman jong ke KHASI Hills Autonomous District Council ringkat bat ke HIMA usim lapelong hadeva Kumar Hall hapadeng ke jingpara jong ke pulit. Hakani ke jingjit rang bak senong ubak kersoi bok nongbri ulayo shispa saupunyo vote bar ubak wan bok lingdo ulayo shispa arpo ar vote. Election hakata kom nimya don kata ka jingya huri gura tangkata ka kelapeni ba kat nongi ngim don kata ka jingya sothok bakla paramangi ka jing ya jet rang bak senong ka jet dan bak senong nei ka jing ite yungi paramangi kamde bakan ya thut no tang nam tai di jing jet rang bak senong kai telat pa minta to ngin ya teli ngin ya yu naya sya yaklet kumbalong ma bawat nobri ya kabah lalai ngim lalai yesu ngim la awan ra ai to ngin ya pen bah ya kabah syakman jingjam kale chini ba nongbri bayo kita arpu sabut jene ba iba arpu sabut kita yani ba w mendo Kesul upat bak rat madan kerdem mentasngi kakat kendai tarik urumpang sasisen kalau pelong biang ye kejingelang ban persya ye kejing cemu jong ke sorkar jela ban wan ra ye kejaka thenyut asnong mau lawai kebedang hap hapo uput usam jong asnong kerdem bat kebedang hap hapo ke umroi constituency Ri-Bhoi District. Ketika kejing temu jong ke sorkar ke lepelong ye kipat bak ke rat madan kerdem ban ye mi pat bak ne kisnong kebedang hap hapo ketika rat ban persya juria ketika kejing temu jong ke sorkar. Hakate ke jingalang pat bat lawan benesim mentaru de kiseng beper kentuk nadu kinongelam ke Ri-Bhoi Youth Federation RBYF ketulba kiriu rangba kinongelam jong ke Ri-Bhoi Dorbar kirang ba snong kentuk ru uba Erwin ke sutenga unong esaj an balapau bha ha ka jilla. Lani ka jing sim ka jing de ya ka jakar jong ki tribal ka di ban long ka measure of last resort bakando ndan na chete
nalor kata ka jaka kumbang susu kadai ka jaka kabadon ka jaka rep kadon ka jaka umbang undi kiadon ka klau but hangne hapok ka nigaan ke LARR Act khat arja khat lai na om lupa dia ka jaka rep kamtam ka jaka balpunwan umbet man kata Jaka banwan pe ya ka jaklia ya ka jabanya sol Shillong hangne balai pimwan hangne ban penpena hangne hamadan mensain kata krur ngin upgrade ya ka kerdem PFC lada kata ka spakrur kawan na kementa kiwaipat infrastruktur kebengedan kam hakane ka them jo ka right badan kerdem ngathrai ma phi baro gelok kemi phia menjur ngine khawai ha hangne hamadan mensain bani lek kemen ye kata ke jingwan ra jam sarkar na kata ke jingmentoi jong pai pa ke executive committee jong ka all Meghalaya Dancers Association kalapelong ye kejingelang pai ba jong kiriu don sap hakarwai ka siau bat kejing shat hastan jayau maukar menta kasngi kejing temu jong kini kejingelang kalong ban pensngau ye kejing bekiriu don sap ki kendo ye kini ke Khubor lapa du samla Mickey Paul Maulong social secretary youth talented ka EMDA Equality kaba ngahap panpa no da kapon segi minister ba kini yakundo hapoka India Got Talent lada job na India Got Talent ngin pas na kaliang gamda sa ka American Got Talent dengan kentu ya kahmen ka MDA ba kan itu no ya ka amda namar kajing ia jadi kon samla hak jela kepak nyemla ban batai syu ngiji ba ka sarkar dingba ki awareness program ka jupa ban perlong ki awareness program ban pin sutho na mata ki samla pipin sutho hakano ko rukom ko sarkar komno pipin sutho ya ki samla haba ki samla kidan kasab kidan katalen ban ai kublai ba kitbok thaba namar kadai nei ba kitbok thaba bangaru ngan sasdang ban pau habang lalai ban yakun ya ka national reality show ke bakatang India's talent fight house nam arjar kat kandai kade ke jipli lat pli lenti jong play nombor dong thau bo punya kendu yang abanya kendu yo president joko all Meghalaya Dancers Association ibakit bok thaba berkadai ni ibakit bok thaba kejing ai jumut kejong i ya ke bangla yo alat banlet yakun ya ke national level bat banon ban represent ya ke state ha ke tu report Kedor bar shnong tempang yau musyang lengbau wahet shnong uloong baka executive committee jong ka shnong kasngau khia ye kajing shim kabu ki katu kat ni kiseng bhalang ki bawan ra e kajing sngu thu bakla bat kajing bamye trelang habale ikinu kinu ki kam hapo uput ka shnong klem de pentep shakabor shnong uloong banda kaliang kedor bar shnong kam shim la persha ikinu kinu ki kam na kabenta ka bha kamyat jong ka shnong ka thau kumta ukerpat ikiseng bhalang baswa bande ikinu kinu ki kam kidiban pentip shwa shaka shnong ukenturu ikishnong kiseng bapher ba pelong program da kabaton kam ban bu ki flex ki banner hapok ka shnong bakidei ban pentip shwa shaka dor bar shnong bat ban kenria lut baro endala dep knang ban wanra eka khut ka supa to ba kiseng yu bon jai ka mong no ki ba po rilom jai tia yo ni mong ro kiseng halang to ki wasi nra em kat tubat ni kiseng halang ki wachim go bu go pinam kam kala ya gani ka chnong yong i hai jing to wa ki jing le yong ki bo chim go bu de wo lai ki chiki dukan de do lai ki chiki yung ki sel ki wa mem wan ki leng ba yong ki chnong ini ki leng ki chnong snyang go to wa em lang i churuk wa ki wan ki sai mo kre ini bata i bhai mer yong ki chnong ka thau yong i henrei emon ki katubat ni kapong tu wa wan ra ki ya ka ta jing wong siang thu ka jing krelang ka ning siang suki kam ben yang ka chnong rei khod ipi ka man sin ko wa siang suk ka man sin ko krelang ya ki wan ki jing e kham tam ki wa ha hapo ni ka dor bar chnong yo ki tene ti dau chim ya ka ni ka bu
mau siang pha mau perpat ya tu kisah halang ki wa em sodong yang reject dia ki wa giban ki program giban ki kam giban ki bentar ko le ki apa kini area yang chnong ni one check office yang chnong i kami chnong pi ni bentar ko pha kami ki wa em apa ke area yang ni Mat dak itu ki khubor ngilapoi syakabakut tak hadu pengdai syambiang kublai shibon.